omutura wabukwara muri Fort Portal kandi ogu nagira ngo akaraba muri gehena nyingi bwanyuma yo kuhika mu Dubai aho munywani we yabera muraganise kutunga umurimo gwo kumuha sente nyamwingi kunko ogu nagira ngo bwanyuma yo kuhikayo ebyabire mugambirwe munywani we tine cyabireho oyihireho kukorera busha okwegura ebintu birukuremera kandi batakumushashura na 10 eji convincing tanga akaba amaze gitunga bokuba kuli he had been bred olo akaba naenda abantu ngakanaenda umuntu akamaze kumuhenguze beteni kabyetegereza later kuruga hano nkabanye na makagangi na abana nabasoma and everything was moving on well. I even had man on my account. It was not nkabantari kubi. So nukonte nakozere process nagenda munsi bakweta United Arab Emirates rundi UAE hati obona hiroku. The first thing they took away were my documents. Wehere ne kirungi nawo mutura wa Fort Portal bakamuzendeka korwa murikanye n'ishatu bwanyuma yo kushaba umushara gwe. Obuna bagambere ngendaga ka office nambere kabandugire kwa twara bakaba bari mu muhanda bantwara kabanyimanya ne bantwara baitu batampye office bakantwara munju nkaba bantebya akalena kasatu no basindiki bakambenda kunyata muhumuza na kirungi nabamwe hari abashatu nababira bahirwa bukugu bw'emikono okwenda kutandika kwebisaho miliyoni 8 miliyoni 7 atunzire kisaka alekera abana no mukazi bararangire agenzira kukora tune nabakaza bakuhamwenda na hamwenda bokwati bakumwikiriza koraki kugenda inenda nagaruka nasanga abana abandi balirwe njuza umusajja bamutuwaire atahana musindikira sente ne bazirya bayitu no sanga na sente zutaire mwezo wakubaire utairo ubuli okaze yambisa wakubaire ne kintu cyokozireki echo yokoliri. Sister Grace Chitinesa orikora nka director wa Sisters of the Holy Cross Justice Peace and Rehabilitation Center nagirango binja abantu aba bwanyuma yo kugaruka mu makagabo nabatunga ebizibu nyamwingi ebirimo kwangwa hamwe n'ibura ry'esente. Zazinu na government ne yamba abantu abali mu group yura abali mbahanyenka noenda kuikara wenka noenda kukora wenka orabo manyera kora uniform just kubazira uniform omuntu onde okuja kora nawe ja kubamanyire kintu ekindi so mulenge kora mwakora hamu zazinu twina groups nyingi muno mosire bwera na bundubucho nabaisiki abayikwasini bakora hamwe abarebere mu ngaro zaidi saa zinu baliyo ne batunga sente kandi nyingi obwiro kiro bwingi twenkabanyadini ole naija na rumwenjara omugano mugisha gwa ruhangi shitwe amwana na moya kwera rumoya ikirire gukulinde nagenda nenjara ne muruma no masauta inamu beti omuhaireke obwo mugisha nintekereza nashobora kugenda kandi arakorake baito umutima nugusigaranka nugusigara inyuma. Bishop witware rya Fort Portal Robert Muhirwa we nagira ngo hashemerire kubaho impinduka hantekateke y'abantu binaha mirimo ya burijo nko muringo gumwe gwo kumaraho kizubu cyo kuguza abantu mu mahanga gabo haraba twina kuhindura entekereza yaitu hali emirimo kutagaya omulimo wona so abazeire ito abato twekambe okukora emirimo yone twinayo gasha kwa Jonathan Tsingwiri.